Tosang lumun ge tempat-tempat lianan. Sapa-sapa dulu. Swastiastu, Mang Agus. Om Swastiastu. Rajang sore sematang sareng sami. Sane sampun sedia nyarengin live di tiang ring FB. Ring ranene mangkin tiang jagi macepat pupuh durme sane tiang ambil saking geguritan Raja Pale lan pupus marandane sane tiang ambil saking geguritan Abimanyu Wiwahu. Nanging sedurung ti tiang lantur, tiang jagi nyinah ngambe dumun ge. Pastan tiang Putu Ais Lasmini, tiang saking Desa Tamblang, Kecamatan Kubu Tambahan, alumni SMA Negeri 1 Kubu Tambahan. Tiang Camaba di Stah Negeri Umpu Keterangan Singaraja, mengambil prodi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali. Selamat bergabung, Rasita. Mohon ya komentarnya, untuk suara saya sudah jelas? Nggih, suksema. Nggih, jadi jagi tiang kekawitin langsung nggih. Sane ke pertama pupuh durme saking geguritan Raja Palu. Cai durme pianak bapa ing wayah uduh cening bagus wayan durma pianak bapene ane paling klieu tumbuh caine kasih dadi sangat sedih asa kena bapene nepukin buka tumbuh caine keliwat kesengsaran ketinggalan ban biang uduh cening bagus cenik subuh kekalahin ban biang ceningi
Juma dewa apa kewala tu sing sandang nyan cening pari sesel kapining dewe pragat ne jani jumah cening apang melah-melah bapeluas nangon kerati papelakar ngalahin cening gumanti kemu ke gunung alase nangun tape berata semadi gunung alas idepang bapane mati di gunung alase bapelakar nangun semadi idepang suba bapan ceninge suba mati mani cai di subane menek deh nah manian di subane dewek ceninge subuh menek truna ingetang pebesan bapane kapining cening agamane pelajahe sayang cening melajain isin agamani becikang matingkah suireh kepatutane totonan mula ane anggon ngalap sayang anak kapining dewek ceninge di subane cening melaksana pinah-pinahin malu apang statu madang laksana sane becik olas ase patut gisi olas asie rasa sayange kapining nyamu kapining kanti ento ane angon agemin cening apang elah tan santol caireng maragi tuah ento ane ngerana yang cening gampang matingkah Yes, lantunan ini pupus marandana sanit yang ambil saking ngeguritan Abimanyu Wiwahe. Abimanyu ngucap
Sare sang Abimanyu mangucap, inggih bali Gatot kaca. Uduh beli pelintiangnya sang Gatot Kaca, pina kemas jiwa permanan titiang. Hidup titiang, yuk kawan, mungguing hidup titiangi kedatang kawan pisan. Wenten bungan kena titiang, santu kang wenten sane keanggen bungan kenah titiang. Siti dari ku ucapan, kalau punika Ratu Dyah Siti Sundari kau ucapan, nenten sida petik ingsun. Nenten prasida antuk titiang memetik utawi ngerere nenten lugra santu kang reraman ipun sane ten ngicenin. Titiang nunas mari bali nah ne mangkin titiang mapinunas marep ring ragan belini. Yen yukti sayang ring titiang, yen perpresida ragan beline sayang ken titiang, ambil keren
mengambil kerisai punike saha kaut saking warkanya nih gales tua anggan titian tergelisang tusuk pedewekan titiang hidup titiang niraguna santukang hidup titiange sampun ten mawiguna tanama sandeng rengasang ayu nenten masanding sareng adi sang ayu durus banjur urip titiang lurusang sampun cabut-cabut urip titiange suksema sampun semeton sareng sami sane sampun nyarengin live titiang ring FB puniki titiang nunas ampura yening titi suaran tiange nenten becik utawi nenten melah yening tiang bareng live puniki anggon tiang melajah lan anggon nglatih mental tiang tutup untuk para masanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih semuanya yang telah ikut live ini. Semoga menjadi pelajaran untuk teman-teman di rumah. Untuk teman-teman yang mungkin sudah lulus SMA, yang bingung mencari kampus mau lanjut di mana, bisa lanjut ke Kedokteran Singaraja mengambil prodi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali sebagai prodi pilihan pertama. Selain Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali masih ada prodi-prodi lainnya. Di sana ada 4 jurusan.